Ubak Bright Starwell Marbanyang, MLA ka Voice of the People Party VPP na Maulay, ula pentip basyan ang sedang senano ya kesurak ya kali, daga dawilat ang Maulay nong kwar, ya kebalamang tengka arf hendailak AA. Ulang bakamang tengka juga de kesurak, kadai nakasong, kebasaw klor nrufway lak san pawajar tengka, ban senaru ya kesurak ha Maulay nong preng. Kani kecing pentep UMLA kelawan hadir kecing jurep ik surak amalai nong kwar hak step light rek unopra arjapsan ringkat ke officer na ketrat Pildi Roads Central Division ki nong ilam snong lam kiri rangba. Ngiwan hakani si hakani ka jaka kaba kumba play imta lasang ban road dak ban snai kani ka surak ban connect ya kani ka block 11 patarim bat ka block 3. Te kumba PE ka don ka jing kam ban connect kini ka atli gidong namara kapang gestom gaji nokam jong kinong sosnong jong kini boro atli gidong bat ning tang kini gidong dai nam ta kinong sosnong jong ka mulai nong kwar hi baro kowe tingi wan na kriski ho ka jinokat i ramba snong i balong ru kontraktor ban pentrei kini ka kam hi baro kowe te ya kini ka surong skwa ban pentip ni ai kublei ya ka PWD Central Division na kaliang ke jonga bat na kaliang jong ka PWD ilawan ban inspect ya kini ladang ambakala mo ba pala kumba sistem tam menswa mo sistem tam sistem steng menswa iwan ban inspect te kajing inspect ke jonga kalong bahadin arpo arpulai abang let sama lak sinong ong ladadon kinu ki basa teng ki skim ngala ong hatu hopor hakajing train kat lem baki dorbar sinong bat ka PWD department ong yin bud din kita te kidon sibun ki project ki basa teng hapo ka sinong mulai kawai na kata ketika mulai nong preng ketika mulai yang pering bat ngilalet atau si bat kidon kibai pat ki project ru te kawai nak kita ketika mulai nang pering tingilalet ringkat lem bagi official tu por bagi bagi ai khublei ka jing trestom nang ka jongki ban push ban penio ya kan ya bat ngilawan ru ha ka tu si sakani ka jakan bar ngi ke jing nokam ban connect ya kan ka surok hang ni te ha ka tu si lai keren bat i engineer executive engineer bagi yang ba ngin perung lang ya kan ka bentah ban connect ya kini ke block 13 bat ka block 3 hang ni po mulai nakwar ban perung lang bat katai ka surok ka basa teng la bon tri kisnem ka basa teng ni perung lang ban sen ka fresh proposal atau por with fresh estimates teng ngila penurung la pipet hang neru mo kini ngila klop lang kawan lang katai bat ka ni ka bahapo mulai nakwar te dokumen ba hadian ka jing trestom na kaliang jong PWD department bat layo ekene sanction bat haji sya kam kala sedang hi bantre na kaliang jong i bamun kumu kontraktor ban pentre ne kam ada ban sedang re minta kasi suwan tam kum kadak kumno ban nang pentulun sinis kemat pan ban ya pet hagi jonon kat kinong tre kam snong bat kum juru ki official na PWD ban ya thau nang no ban sedang hang no kan kut kani ka surok bat ka jingjrong jong ni surok kalong si spa sauko saupun rio meter bat kandon ru kawai ka jingkieng hang ni mafi kini ke kebetulan pering kawan connect ya kini ki atli ki dong i kani ka sanction amount jong kani ka project kabla perung ringkat lembak ka nong pering ka total kare sauklur ribu lang sanpo hajar te habidi ba kanong kwar pat nakani kadai arpo khandai lak but the rest of the amount pat kadai kadai ka baspo mulai nong pering itu kanong pering lah dang mentah ya katai ki empat sedang namar dang menin na kaliang jongki official na ka PWD ki dang let ban pet itu jaka ban pentrei tingin saya pet kini si mo lano bakin sedang ban pentrei no pat ya katuka benta ka beri hang tepo mulai nong preng ka katai ka benta stai ketika bakham namar kadai bi kebayan ka nala kaya bina jrong jongka nala katuka surok bat ka jingjrong ru kala kham jrong ka distance habidi ba katuka surok stai di nama kata dau ka amount ka kham he stai banyak ka ni nama kani kadi be ka surok ten re kate stay part kadi be naka kaya be naka nala ban sna surok ban connect ya katuru ka benta jong ka mulai nong pring ba ketika wam khra ban ni spo wam itu kan di surok ngali kan di ka RTC na kan di hanu kan di black top ni kani black topping ni ka CC motor double group ni ada ka simen ya kani ka benta jong ka surok ni te habai di pada kontraktor tu undi ju kontraktor na lang jong ni la dan jong ngatraing la ban ong mo ni bamun beri rurong bas nong hadu poru iban pentri ya kanika kam habidi bukan kuar te habidi ba ka nong pedeng ngantrai ki bun ki kontraktor ki pentri na kanong kidan tu arpungut kumba arpungut kidong ki kontraktor ki pentri hang tepo mulai nong pedeng
ka kamram ka jonga hi kalong ban pentikna ba ka kam ka di banlong kumba la bu apo ka DPR mo kumba ngajoong hina kapor na kalian ka jonga kalong ba ngin make sure ba kumbla kat kum ka detail project report oh kamut ki ba pentri ya ka kam kamut ki haban yat kat kum katahi kata ka kamram ka jonga ba ka kamram ru mo ngajoong kani na kalian jong ka PWD ding ba ki engineers ki ban monitor ka ya ka kam Kan ubenai pendek kene ka surok. ya kani ya keren bat i kontraktor yang dak numno swa ban wan slap oh swa ban wan slap kamut in pendep no kani ka surok ni ka jaka nomor kumba PE hang te kat kum je keren bat i ban pentri kani ba mun ang kata jaka hang te hab ban le feeling te ban le kerki ru kam long hab ailat ya ka kendo ba kan syom te kata le se kan kam sim ya ka por te ndai swa ban wan slap kamut Ada. kadi ban dep ni ka kam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.